Thutha wa kaunti ya Siaya kuhitukia ndereti ya BBI bunge-inĩ yao, riu mutongoria wa ODM Raila Odinga ari na gĩikaro na memerekia kuma ceceni ya Inooro TV na Inooro FM gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩgũtabanĩirio gwake mũciĩ, augĩte mũigana ũrĩa ũrabatarania nĩguo gũtwarithia ndereti ĩno na mbere waya gũkinyanĩra mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Amefungua njia sasa ya kwa makaunti zingine. Tunatarajia tutapata makaunti 24 kabla ya mwisho mwezi huu, na alafu basi iende katika kiwango kingine. Karibu kiongozi, karibu. Kurumĩrĩra mateta mate munini wa President William Ruto ahana taikĩtio nja wa ndereti ĩno, Raila arauga o kuma kĩambĩrĩria Ruto nĩ amenyithĩtio kĩrĩa kĩrombo na ngeithi cia handshake. Kapiga makamu yake, wakaongea, mimi nikisikia, akamweleza ati ukiona mimi na Raila tunatoa statement, usiwe na wasiwasi, nitakueleza zaidi. Kwa hivyo sio haki kusema kwamba alikuwa kwa giza ati hakusurutishwa. Yeye mwenyewe alikuwa ndani, hata wakati hiyo tume, hiyo jopo kazi inaundwa, vile Uhuru alisema, alimwambia yeye, na yeye mwenyewe akapendekeza watu 3. Raila akiaria cia ukabira arauga ateti no teti nimo maundu maria makiriirie njatũkano cia ukabira na kumuiga mbica-inĩ ya kuraihanĩrĩria na rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũrĩa arauga ni athoni yake kugerera ciana ciake. Mimi uhusiano na Wagula Kikuyu ni deep. Watoto yangu Fidel amelioa huku, Shiru. Jioni ya huyu ameoa pale kwa Gachukia, Wamboi, niko naye hapa. Kwa hivyo nikaenda kule, naenda kwa Adhoni. Naenda kwa Adhoni. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.